for me ma obibia akwaba ede eba too much GHS. So breaking news ene day ababeto yapno so ena me day eba pesomo ene day mampanyi former president John Dramani Mahama ne running mate where Professor Nana Jane Opoku Agyapong ene day de chese wono ene da apaso a wo mo twe no say yire de enam ne nsem kan ye bia wokọ ekoko kan ye na ebusuafo mo maye mbonra ensem no emu lawyer ni din ede lawyer Morris Ampao ene day wogina na Jane Opoku Agyapong konso din na ne nyina ne nsem odi tudwan ne say ye maame we ye hypocrite we ye nyaatwom na eba ne sen na wono otimi ba abonten ebekeka saa ensem bi ese na ebusuafo ebia na afei na wo ba ye channel yi so ye foforo dia denti a papa Morris Ampao wode nani esi ye maame Professor Nana Jane Opoku Agyapong so enyina honorable Kennedy Agyapong ne nsem bi a wokokan efa judges for edi judges for atemu achese o use the word stupid ede ema wo mo kan ensem a ensem fataka so be deal with them no want say anasa woje bribe ne ho enko ne ba na no enema ye maame Professor Nana Jane Opoku Agyapong wono so ede eba ode betu edwa say ye kasa about edin ani hwemudi a ena na ye ngina eso ne ye nye ade a ye de ye kan ena ebiemu so say eyemra na ye yusu so a ye make sure say emra no ye de ebe ye adwuma na ye nhwe emma wo bi ememegu obi hu fi na wo wie all apologize na eno ano na ensem no etu entwa sa corruption de etu entimi entwa ewo ye mamu de biara eda ana say obia ebie na no edi obi atama na wo keka bibia no etu entimi entwa eda ni nyina ye say ye papa honorable wo kan sam we ewie no kokopa acho ne no na ye maame ejina so ekasem muntie 3 wo be kan ensem bi ede efa ajajefo enho a eno no krampo ne etwe na so former president John Dramani Mahama ene 29 esi ho wode ne nan ye kan ho ana se wode na no etu nseni mu a wo mo den ejai abrantie no enti se honorable Kennedy Agyapong so make the same statement edi a lawyer for atemu na judges for atemu dia na hu be hia se emra no eni no ebedi ne nyonyonyonyonyonyo amo wono so hu no se emra ewo omayi emu ne no na ama ye papa lawyer Morris Ampao and so edina no atuma wo ni say ye maame wo ye nyaatwum na ochiem na wo ka say muntie 3 wo no ni statement na wo make ye no wo make ye or abuse chief justice no verbally ena ebiemu so wo threaten say oberepi no ena owi a obesa ekunu enunti ena ema court for na say lawyer for ni judges etu wo mo nan esi ho ede den ekun ede etia ne nsam a wo kan ye na so honorable ede na de nyoma bia ankoye amfa ama no osusu se adamudie ayeden akoso enunti ena wono no wokansa ense no so wokawie ye no wababonten abayeden abepa acho anache se wo mini ne voice na wo ye de wokan ye na ye bufo ya obi ena ma ne de ekan ye enti se Professor Nana Jane Opoku Agyapong etimi babonten ebebe ka se yemfo honorable emfa emra kwan so pan de anache se wono wo ye nyatwona ne sunipa de afei ena wo ba betina asasi so nhwehwemu say ena lawyer Morris Ampao etu ejo say Opoku Agyapong hypocrisy is one that is yet to witness in the country. What Muntie 3 did is there is difference between what Muntie 3 did and Kennedy Agyapong's own. As for that one, he threatened the judge to kill him, to kill her and also rape her and also abuse her verbally. But Honorable Kennedy Agyapong insulted them and later saw that what he did was out of overreaction and that he decided to apologize. So please, what you are doing is not fair. Wait, and then someone would dare to just say, mammy, the oil no dear, and you're not concerned in your no man, and no, they be no say, now wow, shall bro forward they say set so. O prof wo lawyer mo wunim brofo e ka wo sore so na do ano atutu nsensem ye kanya atwuma wo mum e na wo ye nya atwum esan se wo wakwa ye MPP ne enu ti na wo pese wonka bi emfama honorable Kennedy Agyapong na nka we dem so wo amfa wano antumu bia na nka ayeden na enu na binum so se ampa lawyer Morris e ka wodi e ka ye mami wo fa nse we so e de aye politics ne so nya de se e be fa e de amano ene afa e de amano echina na ebusuafo ye free wono mo an ne de chese ye jina Sylvester so I was a bepiemu e wa ha bi na eno so so e ye dem biem
a close friend of Barbara Ofori Ababonten Ababekasa ede afa kwa bema no ekun Barbara no ehun Michelle Sylvester ekun no ho na no wodi etu edwa ese video no abaya na ho se no wodwa wono no na ekasa na wodi eja se entokwa no koso Sunday na just wo threaten sanko obeku abaya no empo na eno na just ni nua bema bebe pie mu wo ho no entokwa koso ne ma pastor no de train nsem esan yem na wono okache abaya ne se hu benya so obekọ no akwa report case no de ama a police for say de be hwehwemu ebetimi akoso na no na Barbara no etwemu sem ne bani kunu a wone ne tie Sylvester Ofori wo pe citizenship nkrata bi wo US ho no ma chese wo pe se wono so wontena ho ne mfre ne se timamuni wo ho no enu nti wono on pe se obekọ akoye report afa owo anase threaten ho na ebema ne request anase ni procedures no ebeye delay eno nti no oye na agye so wo twentwen so ama kopem se bema no ebenya ne nkrata asem nyina awie na enie obekwa akoya wakọ akoye na no na chese ade anche so kra 12 hours later enu amu no chese abaya yi bema ye di etuo ekokohia no a ten wokun no edi free atiasefo asasi eso na no na Ghana fo binom ese de bi abaya wedi nkwala gropa na mama yentie abaya ne nsem odi etu jose I told Barbara in the evening to report Sylvester to the police for court restraining order against him after he choked her on Sunday. If not the intervention from the brother, she was gonna die on that day. Also with no many death threats from him. He said, Papa, he doesn't have his citizenship yet. Hence, I do not want to hurt him. They may revoke it and blah, blah, blah. Now, he kills her in less than 12 hours afterwards. Such is life. Sometimes the people you are sympathizing with, caring for, and being so generous towards may be the very ones to kill you if care is not taken. We enen someone wodi atu edwa chese Ghana fo bi no say abaye yi wodi enkwala sempa ankoko report yanka ne dey ankoda so ete enkwam ane nkwa eda so dey ekura no kenya de se wawu na no na ebinom enso ebo abaye na baso se wo ye ade pa so otu efupa abaye se wo wasamando a wo bedwendwen ho se minimu a anka mekoko kan ye mihu yanka enso na aka eche se de empenifo eka no ebusua enoma bi wo ho no a ekoso ewo ya brabo mu ekoso ewo ye environment ne ho nkro ne ba hu be hia sa na monto bi wo ho no a ye tu ne entempa na nkofa wo ye ne kase amfa anyeden ambre aha ene di breaking news no ebesi wo adi nchobu contribution bi a obetimi ede atudwa wo tuma GH ye comment section midin ede ekua sikapa dasene ye besane hia. Me dey the Isaac Agyapong obetumi afem the great tampon mbrembrem wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.